وڵاتی سعودی عربستانێک سەرزمانێ وەزیرە خۆیە دەربە عادل جوبەیر ڕاگەهاند گۆ ئەوی بریا بەژایرە دەرباسی سووریە ببن و شەڕێ داعش بکەن بەری چەند ڕۆژان ژی پازدە فرۆکەیەن سعودیە جێ خوێل ئەنجەرلێکێ گرتن نونەری ئەنێ کەسێ لە هەولێرێ دەبێژە گۆ سعودیە نکارە دەروی هەپەیمانیان ناودەوڵەتی دەرباسی سووریە ببە ئەم بەشێکن ji تحالف الدولي پەیمانیان نێودەوڵەتی گۆ ئەمریکا سەرکێشیاوێت کرد گۆ سعودیە بەشێک ژێ سعودیەژی گوتێ من ئامادەمە بەشداری vê تەدەخلا بەڕیانی ئەو دەستێوەردانە بەژایی بکەم ئەگەر گۆ ئەمریکا و تحالف دەولی دەوڵ ئەخضەر بنانی شەوقا کەسک بدە بەڵام باوەڕ ناکەم تجاری سعودیە یانجی تورکیا بسەرێ خوا ji ber xwe ve bê tensîq û bê tewafuk bi Amerîka û Rûsya re tedexulekî Sûriya bikin ev mustehîl e yani. Ji alî xwe ve nûnerê Partiya El-Wehde ku partiya wî na beşek ji hevbendiya neştimanî Kurdî Sûrî gonû hatiye avakirin dibêje çi destwêrdanek navaxa Sûriyê krîza Sûriyê çareser nake. دەستێوەردانێکی بەڕی ئەو بەژی ji قیبەلê Tirkiye yan Siûdiyê ve ti xizmeta kêşeyên Sûriyan nakê wê zirareke li xelkê Sûrî bi tevayî bike û tên bercewendê xwe parêzin. Em dîsa gelek derban bigotiye îro ji zêma ziman eger em rejîma Beşar el-Esed yeksane bikin van rejîmên diktator û istibdadî ew ê hatine rûxandin gelekî ji wa zeîftir e. Lê mewqeê siyasî Sûrî ecnîdê ku pê îş dike ew kar dike emrê wî dirêj kiriya. Li Bakurê Siûdiyê meşq û rahînan bi navê Ra'd el-Şemal dest pê kiriye ku tê de 20 dewletên İslamî beşdarin û bi serkeşiya Siûdiyê ye. Ev çend roj behsa wêyekê tê kirin got Siûdiyê dixwaze diriya bejayî re leşkerê xwe derbasî Sûriye bike û şerrê Daeş bike. Ji aliyek dijî hêzên navdewletî agirbest li Sûriyê ragihandine û pirs tê kirin gelo wê şer li Sûriyê mestir bibe yan jî wê bidawî bê. Dilxwaz Behlewî Rûdaw Hewlêr.